Саха бастыкы игелек композитора Марк Николаевич Жирков атынан билүүдәге ого искусство сколата 1997 сылтан үнер көлөөнө олоққа керени жөрелир кыган сөпкө тухана үнеригер өйө жогура ситимнактик сейдаргар туулан үлели камны олорор. Аксыны сүрбекке күнүгер алгы синялан кинигер оскола 6 сыллак өргөйдөгө билүүн белитир жару күнө болан аста. Бу күн искусство сколатыгар үйренер оголор келбит ылжыттарга бейлерин, ырыларын, үнкүлерин биликтетилер. Улус баһалыгын социальный вопростарга солбиячы Венера Федоровна Тихонова, культура салататын начальника Сергей Сергеевич Шамаев билүүдәге ого искусство сколатын үблөйүнөн агырдылатылар. Онна бу сколаттан культура игетигер элбак идетибит биллер жаннар үйнен таксан республика бут улус бит кен туттар жаннарынан болаларын астынан туран белетәтилер. Ол курдук бу жара кеһага скола маңныгы выпускнига Саха республикатын искусствотын үтүләк диетила, сорун амаллан атынан опера онна балет театрын главный дирижера Алексей Платонович Унаров 1914-19 сылларга культура начальнигинен үрдүк тамнакты күлеләбит Саха республикатын культурага үтүләк үләһетә Святослав Павлович Григорьев, оскола выпускницата Саха республикатын культурага отличника Ирина Ефимовна Васильева календар үйренмит осколаларын үблүөнен агырдылатылар. Оскола киллер бит калата кинлер олукторгар бир тутак сол болбутун истинник санан туран белетәтиләр. Мантан салгы ого искусствотын осколатыга сүнкен калаты киллер бит жоңго үрүн көмүс лираны оскола директора Светлана Ефимовна Зинурова тоттартата. Түгенинен туханан Марк Николаевич Жирков атынан билүүдәге ого искусство сколатын бары коллективын, үйренер оголорун, выпускниктары бу үйрүләк өбүлөйгүтүнен кора чалтытын атыттан этитик истинник агардылыбыт.